luleme limitere a krono kai golaro ute balere kosho ngesida parna lolo ay totolikini nuke a kaulona e yape singol lo yangata krono e kuselo kai kwamin kada isoban lukai deke ara environment office morge kena kada perrosho ne abukedia ai tutubudo ai golaro kere rai pelekne tai tojokare kuselo kai kwamin nade ya munarno ikane karina koteso David Oluka lodera ofisa lopetio yaita kono kai suban lukai deke kai kuselo kai kwamin yezida parna lolo iria munoskede tunga ludo tela kanyeuni lue jasine side balabe rai lokeke pelu jay lorone porque Paul sanyu bonde iwaronyo aroti so ni jarne jay kede community to dikini kwesne bet ko nang e koriete so ne polo ki jarne kape wainatar Uganda bukedi ay tere kimi keda toksoni kamana rekuseli kwamin kay tepelido so eskoro karande abo to kapana taroti ibo mkinda ke swam ni swamatere kwesi papenati eto kare kuseli kwamin etepelido arotin suraro e puro rakipi obone di dokate lumlo jobonbe e jasoni nyamat e di charetenge siala mi kitenge jakaiti lo district abure ngara kini shay rai kuro mepe kite je ilem je shepe kite kede to ngelete kede to ngakono la joka de par nen mosto ngai pita do muta gari ado muta la doyi ado muta lupe idole rai RDC William Wilberforce tuke au paskere district leadership chie kesida dauta itogogong ido adauna etegiare golaro mambo badu mune tuan lede jaro otoma iboisho nude dauta igero kinikesi so ai rai kini ligolu tetere ba mesi bo big tuboro si anne itubu yone apolo ki cham yelo pedalo sa ayenio so me wonu anu edeke Konyara di kotenene tunga ichie keside jase monye tebe kodokere kapugane rere obera ila usikine take. Achama kene kere kitunga ipongu tidiolo de perro kesa korni kini diobore kanuka engarna kene kalia. Bore choni kitango abu apugana yangara lupo komi tebe kena da puto ni koresha lo seda ojala kino ikie ne ya beto ni sedalo peta kona ai me dauna do ni tere kena keda sho e yangari boni da do boda salda sho keda nyo lari bete ngesi apere bapugana adema ni sia puto ni ojala kina yangari ne be itingi kiro no ikoro ko tungo ge ota itemo ni ikoro atekerin kota apologize ako mesi kotoni nare dauna itojo kari bonbe mama tirori ne be mami tirori be tapasiona puga ibile ngai muata rele masomae iboronu ipule misisene soso mamo site kapoti imunuoda imorto tinajane mamo jiwanyu ni akirono akona limu ni sesi ala mkende no soma pugana no era kinero na ari korele musharo agelte peta konya menele mito soma mamele menyamete ko se peto kuju ile mara itiaro dedi sari kwa nangene chelde kidi shoke de gonga to kuju paga kwa poda David Wright Opus TV East Kwabukedia District